Que tal, como están? Benvidos un luns máis ao noso Punta e Tacón despois dunha fin de semana intensa para o noso deporte, para o deporte compostelán, centrada sobre todo nese importante partido que tiña o Obradoiro o sábado no multiusos de Sar fronte a un rival directo pola permanencia, pola loita por permanecer na Liga Endesa. Viña a Sar o Betis e finalmente os de Moncho Fernández cumpriron. Sar foi todo unha festa despois de que o equipo gañara por máis de 10 puntos o necesario para selar esa salvación na ACB. 88-67 foi o resultado final e, como dicimos, Sar foi todo unha festa.
Pois o Obradoiro quedanlle agora 2 xornadas para rematar a Liga Endesa. Xogarán este mesmo mércores na cancha do Fuenlabrada e xa no domingo despídense en Sar, reciben nada máis e nada menos que o Barcelona, un partido que se vai xogar en horario unificado, será ás 6 da tarde. Esta mesma tarde estivemos no adestramento precisamente do equipo para falar con algún dos protagonistas, neste caso falamos con Chemi Urtasun. Bueno, pues toca volver un poco a la realidad, volver a entrenar, pero supongo que con un poco menos ya de presión, ¿no? Después de la fiesta del sábado. Sí, la verdad que muy contentos por conseguir el objetivo, después de cómo ha sido todo el año, que hemos tenido pues, muchos inconvenientes, muchos en forma de lesión y bueno, y quizás partidos que se nos han escapado al final y eso, pues bueno, que al final sabe mejor, ¿no? Así que muy contentos, nos quedan 2 partidos, como dices, pues para disfrutar sin tanta presión, para seguir consiguiendo victorias y jugando bien, ¿no? Efectivamente son partidos para disfrutar estos 2 que quedan, porque no sé yo si a lo largo de la temporada habéis podido disfrutar realmente del baloncesto, porque siempre estaba un poco esa presión de tener que sumar victorias. Bueno, aprendes a convivir con ello y siempre esa presión siempre la tienes, ¿no? Si es verdad que bueno, ahora pues van a ser partidos para la clasificación un poco trascendentes, pero bueno, yo creo que el nivel lo pones tú, ¿no? Individualmente cada uno pues pondrá el nivel donde nosotros pondremos el nivel máximo y nada, intentar ganar los 2 partidos, ¿no? ¿Cómo has vivido la temporada? Lo cierto es que a nivel personal pues tuviste algún percance, no fue todo lo bien que quisieras, supongo, pero en general un poco al equipo, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo ha sido esa temporada? Bueno, lo he visto un poco como a mí, ¿no? Un poco a contrarreloj casi todo el rato y pendiente mucho del estado físico de jugadores, porque no solo he sido yo, sino que ha habido prácticamente todos. Hemos parado en algún momento por lesión y bueno, lo he visto reponiéndose cada semana prácticamente de un nuevo inconveniente, ¿no? Pero dentro de cabe hemos tenido normalmente una línea regular y eso nos ha hecho, pues, a falta de 2-3 jornadas, pues, confirmar el objetivo, ¿no? Y a nivel personal, ¿cómo llevaste estar fuera de las pistas? Bueno, pues mal, ¿no? Evidentemente yo creo que es la peor parte del deportista, el estar lesionado, pero bueno, también se aprende de ello y bueno, contento de pues, haber superado 2 lesiones y estar aquí ayudando al equipo hasta el último día, ¿no? ¿Qué te ha parecido, cómo ha sido tu experiencia con esta familia de alguna manera, que es el Obradoiro, con toda la afición? Pues bien, fenomenal, ¿no? Había venido a jugar aquí en contra pues, muchas veces y ya sabía un poquito cómo era, pero bueno, al vivirla pues, en el lado local, digamos, pues fenomenal, ¿no? Así que encantado de esta temporada, ¿no? ¿Y el sábado cómo fue? Os vi un poquito tranquilos luego en el vestuario, ya como... Lo teníamos claro. No mucha euforia, pero no sé cómo fue por dentro haber conseguido ese objetivo por fin. Sí, muy contentos, ¿no? Yo creo que confiamos en nosotros mismos, ¿no? Y yo creo que nos pillaste en un momento después de tanta tensión, un momento de relajación, ¿no? Y ya estábamos ahí celebrando, alguien sacó cervezas por allí, así que estábamos ya en modo relax, ¿no? Porque esa semana previa a este encuentro del sábado supongo que sería, aunque uno intenta evadirse de todo lo que se mueve por fuera, sabes que había una campaña por las redes sociales, aunque se intente evadir uno, al final un poco hay de nervios ahí, ¿no? Sí, se nota en el ambiente, ¿no? Que es un partido, no es un partido más, ¿no? Es un partido en el que te juegas, si ganas te juegas conseguir el objetivo y eso era un partido muy importante para todo el mundo aquí en Santiago y bueno, yo creo que nos salió un partido muy bueno y conseguimos cerrarlo y mantener al equipo un año más en la liga, ¿no? Bueno, pues para terminar, ¿qué le desearías a partir de ahora al Obradoiro? Bueno, pues salud sobre todo, ¿no? Ya que este año no ha podido ser y hemos tenido muchos problemas de lesiones, pues salud y nada, y la mejor de las suertes, ¿no?
Bueno, salud, que a pesar, como decíamos, de que hubo muchísimas lesiones y que hubo que reconstruir el equipo cada 2 por 3, al final pues el resultado no fue nada malo. Podemos decir eso de que nos sobraron 2 jornadas, pero bueno, a poder ser que no pase otra vez, ¿no? Sí, bueno, no sabemos dónde hubiera estado el equipo si no hubiera habido tanta lesión, ¿no? Porque desde luego que salvarse 2 jornadas antes con todos los problemas que hemos tenido pues es muy meritorio, ¿no? Así que bueno, esperemos que el próximo año y los 2 partidos que quedan no hayan más contratiempos y bueno, y se pueda ver realmente el nivel del equipo, ¿no? Bueno, pues ahora a disfrutar de esos 2 partidos que quedan y nos vamos a ir ya levantando a ver si vamos a llevar un balonazo. ¿Vale? Un balonazo de Corbacho, ¿no? E deixamos xa o Obradoiro porque non ten menos mérito Santiago Futsal, que tamén conseguiu a súa permanencia, unha campaña máis na primeira división de fútbol salas. Xa remataron a campaña os xogadores do Santiago Futsal. Imos analizar un pouco, facer balance do que foi esta temporada, unha temporada con moitos altibaixos, unha temporada complicada, pero como dicimos, finalmente conseguiuse ese obxectivo sempre complicado da permanencia. Acompáñanme hoxe aquí na nosa mesa o adestrador do Santiago Futsal, Santi Valladares. Santi, benvido, moi boas. Moi boas. E Santi, que nesta ocasión está acompañado polo preparador físico, por Adrián Pineda, que é a primeira vez que nos visita. Adrián, benvido, moi boas. Muchas gracias. E bueno, imos ver como se nos dá aquí esta charla. Antes de nada, pois felicitarvos, darvos a noraboa por conseguir unha vez máis esa permanencia que parece, sempre o falamos, non? Que parece que a damos por feita xa, e logo, pois, iso hai que loitalo, non é un traballo doado, non, Santi? Como foi un pouco, ou como estades agora xa nestes días con esa salvación feita? Logo falaremos tamén da Copa Xunta. Bueno, pois ahora estamos xa rematando a tempada, traballaremos durante este mes de maio hasta o 27 e a partir de aí pois teremos vacacións, non? Ben, como te decías, foi unha temporada máis complicada do que a principio pois esperábamos, non? Porque houve equipos que puntuaron pois quizás máis do que pensábamos. Pero bueno, ao final pois conseguiuse a permanencia e a verdade que non sei, como se logramos un título máis, porque a verdade é que despois de tantos atrancos tanto deportivos, por menos das lesións, non, de Palmas outra vez, e despois por os problemas que xa de todos é sabido que os problemas económicos, pero creo que o equipo estuvo a altura das circunstancias, e a verdade é que para estar satisfeitos, non, con ese remate de conseguindo a Copa Xunta e para estar contentos. Ben, agora iremos entrando máis en detalle, pero así un pouco en xeral, Adrián, para ti como foi esa temporada? Bueno, pues la verdad es que terminé muy contento porque era mi primera oportunidad en Primera División, pero como dice Santi, pues ha habido etapas duras de la temporada que el equipo, en realidad nunca estuvimos en zona roja, pero bueno, que el equipo se acercaba a los equipos de abajo y era duro, pero muy contento. Bueno, Adrián, que é de Toledo, así que, pois... Hablaré un pouco... Ainda non aprendeu o galego, pero aí Poquito. estamos. Que tal te colleron aquí en Santiago? Que tal Bien. estiveches? Aparte de no equipo, pois aquí na cidade. Muy bien, la verdad es que desde el primer momento Santi me decía que iba a estar tranquilo, que es como una familia, y la verdad que después de un año así me siento, como si conociese de mucho tiempo a todos. Bueno, pois ao final vense a confirmar o que decimos sempre, que o Santiago Futsal é como unha familia, non? Antes de continuar, quería poñer un vídeo para resumir algunhas imaxes do que foi esta temporada e logo seguimos falando.
aí estaban algunhas das imaxes da temporada e agora, despois deste comezo, imos profundizar un pouco máis. Que foi o máis complicado da temporada, Santi? Como decíamos, pois houbo momentos, ou apuntaba tamén Adrián, nunca se estivo realmente nesa zona de perigo, pero sí había momentos que un se achegaba moi abaixo. A verdade é que noutros momentos un podía mirar para arriba, foi un pouco raro todo, non? Sí, máis que achegarse abaixo, acercábanse os equipos a onde estábamos nós, non? Pero, bueno, a tempada empezou ben, a verdade é que conseguindo os 2 primeiros partidos, que ao fin a postre, pois, foron 6 puntos importantísimos, non? Para o final da tempada, contra Jumilla e contra Canarias, aquí na casa. E despois voltamos un pouco á irregularidade que ten este equipo, pois, desde hai un par de anos, non? Tiñamos 3 partidos bons, 3 partidos irregulares, con moitos fallos a nivel defensivo, pois, fallos de nenos, non? E despois outra vez volvimos a ter 3 partidos ou 4 partidos bons, puntuábamos, pero bueno, a verdade é que máis que pasar a trancos polo noso xogo, a verdade é que foi unha tempada pois asustada por culpa de equipos que non pensábamos que iban a conseguir pois ese número de puntos ao final, non? A verdade é que estuvo apretada hasta a última xornada. Fixámonos como... Só sobrou unha xornada. Exactamente, sí, para nos unha xornada, pero ir a Cartagena a xogarnos ali a permanencia sería moi complicado, moi complicado. Adrián, como membro do corpo técnico, ti na túa parte desa preparación física, un pouco como foches vivindo toda a temporada, como se vive dende dentro? Pues hablando desde preparador físico, para mí ha sido la verdad es que muy fácil, porque hablar bien y parece que son cumplidos, pero la mayoría de los jugadores son muy comprometidos y algún ejemplo de alguna semana de vacaciones o la semana de descanso que teníamos por la selección, ahí quedan la mayoría para entrenar. O me acuerdo al principio, cuando terminamos pretemporada, el primer miércoles que dimos una sesión voluntaria, y de 15 jugadores que tenemos, 12 aparecieron a las sesiones. Entonces, para mí no he tenido que exigir mucho al jugador, sino que los jugadores exigen más a nosotros para mucho trabajo, muchas sesiones. Entonces, creo que es muy fácil. Oi, pois se foron 12 xogadores, os que non foron, que eran moi poucos, quedaron aí, pois estes lle falta ou... No, había compromisos, era unha mañá libre. Estaba xustificado. Sí. Para ti, Santi, cal foi un pouco o momento máis destacado de toda a temporada? Hai algún momento, algunha etapa de toda a campaña que recordes por algún especial? Ou porque se iba moi ben ou porque se vía perigar a cousa? Bueno, Con que te quedas? A verdade é que as últimas xornadas había que derivar e integrar, can subas e restas non chegaba, non? A verdade é que o pasamos aí facendo contas porque sabíamos que dependíamos de nós mesmos, non? Pero sí que había que ter en conta pois os posibles resultados que andaban aí, non? Entón, pois creo que as últimas 4 ou 5 xornadas cada ti non puntuabas, o estabas facendo ben, a verdade é que o estabas facendo ben, a verdade é que o equipo xogaba ben, pero nos faltaba ese puntiño que todos botábamos de menos, non? E a verdade é que aí foi un momento da temporada complicado. E despois, pois, a construcción da octava Copa Xunta, pois, é un remate... Un bo colofón, un bo colofón a temporada, a verdade é que o celebramos ben, creo que facendo un gran partido contra Burela. Bueno, un partido contra Burela que tamén pois unha pena, finalmente, que o Burela non se puidera manter, non? Na categoría. A verdade é que sí, o Gallá, pois, estiramos 6-7 equipos galegos na primeira división. Sería, pois, desde o punto de vista económico unha maravilla, desde o punto de vista deportivo, pois, sería que o fútbol sala galego pois estaría na élite, non? Bueno, pois, a verdade é que mandarlle moitos ánimos a Burela, a Tomás en concreto, e a verdade é que eu creo que van a facer un proxecto para estar o ano que ven outra vez en primeira. Bueno, que coincidiu, non? Aí ese final de Liga que na Copa xogastes co Burela e o Burela pois xa estaba descendido, non? Da Liga. Foi así un momento complicado. Sí, a verdade é que, bueno, a poñer a Copa Xunta nesa data pois foi complicado porque sabíamos que... O luns pasado, bueno, foi... Sí, pero o fin de semana anterior, pois, os dous equipos podíamos estar pasando mal, non? Neste caso, pois, bueno, tocou a Burela e a verdade é que afrontar unha final de Copa Xunta cando ves de descender de categoría, pois non foi doado para eles, non? Pero, bueno, creo que competiron
francamente ben, hasta que o resultado, pois, bueno, o marcador ampliouse un poquinho con 3-1, a partir de aí, pois, sí que baixaron un poquinho máis os brazos. Bueno, Adrián, nesta primeira experiencia, pois, celebrache dobre celebración, por un lado esa consecución da salvación, que sempre é un pouco o obxectivo do equipo, por outro lado, esa Copa Xunta. Como viviches eses festexos? El partido de Peñíscola muy duro, aunque el marcador siempre fue favorable, pero como dice Santi, hemos hecho muchas cuentas hasta ese día y la verdad es que se había pasado mal, pero bueno, muy contento, la verdad. Y luego la Copa Xunta, pues un título, al final pues a todos nos gusta celebrar un título, fue muy bonito. También, como dice él, el rival un poco, no te puedes, tampoco se veía dolido, Sí. entonces no fue tampoco alegría máxima, pero bueno, muy contento, la verdad. Non vos queríades resarcir de alguma Eso es, maneira resarcir. diante deles, non? Sí, la verdad que porque se les son, veía- ao final, amigos. Sí. Casi todos los jugadores tienen allí, Santi también con el entrenador, entonces era tampoco, como tú dices, resarcir encima de la victoria y el momento que ellos se encuentran. Dicía Santi ao principio que tamén foi unha temporada, bueno, en todas as temporadas e en algunhas especialmente, pois hai baixas, hai lesións durante toda a campaña e hai que ir reconstruíndose de algunha maneira. Nesta campaña podemos destacar dous feitos en concreto, que foi esa lesión de longa duración de David Palmas, que viña un pouco outra vez como estandarte do equipo, de algunha maneira, por dicilo así, e volveuse lesionar de gravidade, e outra cuestión foi a marcha de Alemão, que tamén foi pois unha sorpresa que volvera ao Santiago Futsal despois de tanto tempo, e finalmente pois acabou marchando, fichou por un equipo italiano. Como recordas eses dous momentos no que marcha Alemão, lesionase David Palmas? Bueno, se facemos un poquinho de historia, cando presentou a ocasión de fichar Alemão, bueno, comentou o Miguel, e a verdade é que, bueno, creo que podía ser un salto pois, a nivel deportivo, a nivel social que tiña o club, non? Foi unha delicia para todos os xogadores, porque moitos deles eran infantís cando pois, estaban no máximo esplendor aquí Era no un club, pouco non? ídolo, non, Exactamente. deles? Tallón, Santiago eran xogadores que estaban no cadete cando ele estaba, pois, deleitándonos cos seus pases e cos seus goles, non? E despois realmente para min o momento máis duro da tempada foi cando Palma recaeu desa lesión, non? Porque no momento, os que padecemos ese tipo de lesións, pois sabemos o que é, non? E no momento É do peor, non? en que pisou ali pretiño onde estábamos nós, as caras de todos eran de moita preocupación. E a verdade é que creo que ese é o momento clave da tempada, porque, bueno, é unha posición que tiñamos pois desde un par de anos pois baleira, fichamos un xogador da casa, comprometido, e a verdade é que por segunda vez que se lesione de gravedade, a verdade é que foi un pau para todos, non? Para todo o clube, especialmente para el, non? Gracias a Deus, pois está recuperando ben, a segunda operación saliu ben, vamos a ver como chega para a próxima tempada, e eu creo que vai a ser, definitivamente vai a ser o Palmas que todos queremos ver, e vamos a ver se temos un poquinho máis de sorte. Bueno, pois unha lesión ao ligamento cruzado, que é esa lesión tan temida sempre polos deportistas, e que, como decías, era a segunda vez, non? Recaía desa lesión, co cal pois foi un pouco alarmante nese momento. aquel partido de máis pois era contra Cadgas, íbamos empatados a ceros, de ver, no momento en que Palma se lesionou o equipo, e o primeiro perdimos un pouco norte porque sabíamos da gravedade da situación, non? Entón, pois creo que bueno, pero bueno, hai que ser positivos, eso xa pasou, pero estamos recordando momentos así a tempada, e despois a marcha Alemão, bueno, unha cousa que estaba pactada xa ca directiva en caso de que aparecese un equipo que a oferta económica fose pois grande, pois estaba iso xa pactado ca directiva, e apareceu, e bueno, pois marchou, e tivemos moita sorte, creo que salvou a tempada tamén ali en Italia, entón, bueno, pois ben para todos. Bueno, pola parte que che corresponde, cando hai lesións, pois un pouco, supoño que un estará moi preocupado, non? Por recuperar a eses xogadores. No caso de Palma xa foi un caso extremo, porque foi unha lesión grave, e finalmente esa recuperación pois é moi lenta, ten unhas etapas moi concretas, pero un pouco como se leva a recuperación de xogadores durante toda a temporada? Pues, hombre, es un poco distinto, es un poco general, no es lo mismo una lesión muscular que cuando ha sido una lesión muscular, al final son muy comunes en un equipo, o cuando ha sido la de Palmas, un cruzado, que no son tan comunes, gracias a Dios.
Y claro, estas, por ejemplo, los lleva mucho más los pasos el cirujano. Esta, al ser la segunda de Palma, pues está yendo un pelín más despacio, pero por ahora está muy bien. Está trabajando sobre todo con fisio y conmigo estamos haciendo trabajo en piscina y la verdad es que muy bien. Él dice que se encuentra muy bien, está trabajando, la verdad es que muy duro y de momento creemos que hay buenas esperanzas. El cirujano dice que todo está correcto, creemos que hay buenas esperanzas para a próxima temporada. E despois están as lesións un pouco as máis típicas durante a temporada, non? Que Sí. aí a preparación física é moi importante. Este año, la verdad, hablábamos hace tiempo atrás que hemos tenido bastante suerte porque en realidad roturas musculares creo que tuvimos una en pretemporada y creo que fue por un golpe y por lo demás hemos tenido mucha suerte, pero bueno, eso es mucho trabajo con médico, con Jesús y con el fisioterapeuta, pero más o menos se lleva muy bien porque medios y en este club nos falta y instalaciones tenemos ahí para recuperar juntos y la verdad es que se trabaja muy bien. Bueno, que ten habido temporadas que eran plagas de lesións, non? Esta máis ou menos nese aspecto como a definirías, Santi? A verdade é que o que di Adri, non? Foi unha temporada de lesións, excepto a de gravedade de Palmas, un par de, unha de Armando e Santiago era final tamén, pero creo que foi unha temporada en ese aspecto bastante boa, non? O ano pasado sí que o pasamos mal, pero o que nunca nos vai abandonar parece ser os cruzados, non? Porque todas as tempadas últimamente pois foi a de Palmas repetida, a de Lucho cando a última temporada que estuvo aquí tamén de cruzado. Vamos a ver si eso nos vai abandonando, non? Porque os cruzados parece que, así como entras no multiusos, parece que xa te están dicindo oye os cruzados, non? Pero a verdade é que foi unha temporada de lesións, pois, en ese aspecto non estamos moi contentos, o traballo de Adri, de Jesús e de Álvaro no corpo médico é bo, entón, pois, eso sempre repercute no beneficio do equipo. E non sei se pasa algún momento de tensión durante a temporada, pois que haxa un xogador que está tocado e fai falta, porque ao final os recursos que ten o Santiago Futsal son os que son, fai falta recuperar xogadores moi rápido. Non sei se hai algún momento de tensión entre a parte médica, física e o adestrador de recupérame a este xogador xa ou non sei. No, como porque aquí la verdad es que está muy claro la figura del médico, Jesús, y yo creo que junto con Santi marcan bien los tiempos. Jesús diariamente va diciendo cómo se encuentra el jugador y la verdad es que Santi no es un entrenador, o bueno, no hemos tenido tampoco la exigencia de tener a varios jugadores juntos, pero Santi nunca está encima de forzando a ningún jugador. Incluso él habla mucho cuando tiene el alta de Jesús, él habla mucho con los jugadores para si se sienten seguros para volver y creo que eso no ha sido este año ningún problema, pero también te digo que hemos tenido suerte que ha habido poco y siempre se encontraba con una plantilla amplia para poder convocar. Quería preguntarte a ti, Adrián, polos adestramentos, como son esas sesións, porque sempre falamos que os xogadores do Santiago Futsal van aos adestramentos como se foran os partidos, non? Son adestramentos potentes, podemos dicir. Non sei, ti como os viches aquí nesta primeira experiencia? Bueno, sí, es un equipo que se entrena muy intenso, la verdad, y la idea del club es que se entrene como quieres competir. Entonces la verdad es que hay entrenamientos que son prácticamente como partido, incluso algún entrenamiento más exigente que partido. Pero yo creo que una de las claves que tiene el equipo es que, como decíamos al principio, es una familia. La verdad es que hay entrenamientos que saltan chispas, pero acaba el entrenamiento y se dan la mano y siguen para el vestuario juntos. Entonces, a mí al principio sí lo comentaba con ellos, yo decía que parecían que era una locura. Pero bueno, te vas acostumbrando y te gusta más que sea así, que sean entrenamientos vacíos, que los jugadores casi no pongan ni interés ni ganas. Bueno, pero o que pasa na pista queda na pista, Sí, non? eso Esa é seguro. a cuestión. Bueno, seguimos entón, Santi, esta temporada foi a mesma filosofía, non? Adestrar, como decía Adrián, adestrar como se queira xogar nos partidos, non? Bueno, con eso levamos xa moito tempo, non? A verdade é que os adestramentos e a intensidade dos adestramentos, por moito que nos berremos, se os xogadores non queren adestrar a ese nivel, pois non van a facer. A verdade é que en eso estamos moi contentos porque temos un grupo de
de rapaces moi comprometidos, traballadores. Comentaba antes Adri de que había mañas libres e cando tuvimos parón por culpa das seleccións, pois adestraban cando non tiñan que adestrar. E, bueno, a verdade é que o grupo era moi comprometido, traballando ben, e a verdade é que os adestramentos pola tarde eran como veñen sendo os últimos anos, non? En ese aspecto, pois, intentamos adestrar como competidos. Bueno, para ir rematando, estades satisfeitos e orgullosos co que fixo este equipo esta temporada, co que fixestes todos? Eu creo que para estalo, non? Penso que de todas as tempadas que levamos aquí, o que levo como adestrador do primeiro equipo, creo que foi a nivel vestuario, mira que todos os vestuarios son bons, non? Pero creo que este ano logramos ter un grupo con un grado de cohesión francamente elevado. A verdade é que eso, pois, que coman todos xuntos todos os días, eso, que teñen esa relación tan cercana entre eles, non? Moitos van a estudiar tamén xuntos. Creo que nos deu ese grado de cohesión que realmente nun equipo, pois, facilita moitas cosas ao adestrador para despois adestrar, non? En ese aspecto contentos, moi contentos, estar un ano máis na mellor liga do mundo, según dicen. Que se di rápido, pero non é doado, como sempre recalcamos, non? Non é fácil, non? Cos atrancos que temos, pois, de todos conocidos, pois vamos aí traballando duro para poder continuar, pois, un ano máis e darlle a Santiago, pois, fútbol sala de élite. Que era o obxectivo realmente, estar un ano máis na máxima categoría, pero non sei se houve algún momento, como dicíamos, como había moitos altibaixos, houve algún momento no que vos ilusionastes con facer algo máis? Os obxectivos, cando marcas os obxectivos ao principio da tempada, teñen que ser obxectivos coherentes, non? Co que ves que teñen os demais equipos e co que ves que tes ti, pois, o lógico era pensar a permanencia e, pois, seguir sendo o mellor equipo de Galicia, non? Se é certo que todas as temporadas, as últimas 3 temporadas, cando, bueno, con todos estes atrancos que estábamos a ter, pois sí que quedamos aí a 2-3 puntos, pois, da Copa, a 2-3 puntos do playoff. Bueno, pois son esos partidos onde o equipo ten que madurar para poder conseguilos. Claro que te ilusionas cando te ves aí pretiño desas posicións, pois te ilusionas, pero, bueno, os objetivos non eran esos. Vamos a ver si pouco a pouco, pois, vamos crecendo en ese sentido e en anos posteriores, pois, podemos optar outra vez a estar na Copa, porque é unha competición ilusionante para todo o fútbol sala e nos playoffs. Pero, bueno, nos objetivos, como te digo, teñen que ser coherentes e ahora mismo, pois, seguirán sendo os mesmos. E para ti, Adrián, orgulloso e satisfeito co que foi finalmente esta temporada? Muy orgulloso. La verdad es que hemos terminado la temporada como al principio queríamos, muy contentos. Como él dice, el grupo, todo, creo que no, para mi primer año no he tenido, la verdad es que ningún problema, ni encima termina como se esperaba, con la permanencia, que es un objetivo primordial para el club, y con la Copa Asunta. Entonces, muy contento, la verdad. Bueno, a ver, como di Santi, si para próximas temporadas se pode optar outra vez aí iso, ou a estar na Copa ou no playoff, pero bueno, iso deixámolo aí, e hai que dicir ademais que aquí acaban contrato aquí case todo o mundo no club, pero do futuro non falamos de momento, non? Ou hai algo que dicir? No, o futuro é que estamos aquí ahora contigo, falando de unha gran temporada do Santiago Futsal, e agora, pois, Miguel empezará a falar ca xente e veremos un pouco como queda o clube. O importante é o clube, non? As persoas pasan, é importante que o clube permanezca e que siga dando, pois, eso, buen fútbol sala á cidade. Pero bueno, gustaríavos continuar? Sí. Adrián é rotundo. Ya le hice la propuesta. Aí queda, que apunte Miguel. Santi, a ti gustaría ou tes que barallar algunha cuestión? Isto na miña casa, no clube da miña vida, entón, pois, as conversacións van ser moi cortiñas, parece a mí. Ben, pois, ogallá que continuedes, porque cando as cousas van ben, non hai que... E se van mal, pois tamén hai que dar un voto de confianza, que sempre vai un contra os adestradores, pois... Pero bueno, é o que toca, non? É o que toca. Mais vale ir votar a un que votar a 15. Sí, iso é máis complicado. Pois, nada, agradecervos os dous que estiverades aquí, noraboa, os dous e a todo o club, por esa permanencia, tamén por esa Copa Xunta, a seguir loitando. Recordamos que nesta fin de semana
no sábado e no domingo celébrase a cidade do futsal na Praza da Quintana, se o tempo non acaba empañando un pouco a cousa, senón supoño que haberá algunha opción de traslado, pero en principio haberá fútbol sala, ia dicir eu futsal, xa estou haberá fútbol sala na rúa, na Praza da Quintana, con unhas pistas exteriores para todos os mozos e mozas, os rapaces que queiran participar. Así que, nada, como dicía, moitísimas grazas e desfrutaremos esta fin de semana dese fútbol sala na rúa e a vostedes graciñas por acompañarnos, volveremos no luns que ven con outro Punta e Taco.